Način da vidimo kako se čuvati važne stvari ako imate na primjer nešto važno u kompjuteru, pa na primjer zaziva memoriju, a beskorisno je, a vama nešto treba, na primjer neka igrica ili neki dokument ili slike ili to, i kako da sačuvate prosto. Postoji dva načina, odnosno tri načina, da promažete na disk i onda imate, na disku po dva flash, to je znači najbolje, ubacite flash u kompjuter i to instalirate. Sad moj flash je od 8 giga, znači to je najbolje, možete vi od 32 gigabajta slobodno, ali dobro. I ova stvar je dobra, šta kao unosim u kutiju za olovke i to je to. Pa nije, to je samo, ovako kutija za olovke. A, imamo ovaj. Tu su USB portovi. I tu šta ćete moći. Znači, evo, imamo za slušalice i za telefon. Evo ovdje što je. Onda imamo 1, 2, 3, 4 USB. Tako da ne znam, uzmete nekoliko fleške, ubacim ovdje jednu flešku, ubacim tu jednu i to se sve spoji i onda imate lepo, tako da ovo je mnogo dobra stvar, a posluži, to je znači ATEX. I tamo slučak i za olovke, vidite, samo kada odvrtite i izvodite. To je posle klasično, olovke tu stoji. A ovo vam je, da ne bi onako bilo samo klasično, vidite ovo. Ovako, pa su kao stavili ovo preko gdje možete da stavljate, vidite koliko je duboko, da možete čak da stavite ovo USB, vidite. I to se dođe unutra. Tako da ljudi, eto to znači, tako smo kako da sačuvate lepo, znači da ne bude kompjuter u 200 stvari koje ne služe u kompjuteru ničemu, a vama su bitne, a uzme vam memoriju. Tako da sad zašto sam na klipu, dobio sam pitanje na klipu, kako se zove, unboxing Samsung Galaxy S. Sajt od BC grupa, pa zato što su oni najbolji, znači možete da kupite, evo sad baš gledam da kupimo Windows 7 Home Basic, mada imam ja Windows 7 Professional, ali trebam još jedan. Evo tu sam ja kupio laptop, tako da ću opet staviti taj link u deskripciji. Tako da, to je to ljudi. Ćao i vidimo se u sljedećem tutorialu. Znači, pričali smo o... Pozdrav!